Ćao drugari, dobrodošli u naš novi video. Danas nas vodimo u grad nauke. Ovdje ćemo svašta da naučimo i da se poigramo. Drugari, kao što ste vidjeli u našem prošlom videu, bili smo u jednom izuzetno zanimljivom muzeju koji se zove Grad nauke i industrije. Ovdje smo vidjeli ovu džinovsku zemaljsku kuglu koja priča na svim jezicima svijeta. Vidjeli smo jako interesantna ogledala. Ovu fantastičnu mašinu koja može da nam pokaže kako kuca naše srce. A bili smo i u ovom filmskom gradu u kojem smo mogli da vidimo kako se snimaju filmovi, kako izgledaju kamere i kako Tara izgleda na ovoj maloj kamerici. A sada je vrijeme da vidimo šta smo još vidjeli u ovom fantastičnom muzeju. Mama, odakle ovdje koškice? Drugari, naleteli smo pored našeg grada nauke. Mi smo naleteli i na kokice. Šteta što ne možemo da im priđemo. Misliš da možemo da im priđemo, Tara? Ne, pa ima ova ogradica tu da ne može. Ogradica, ali možda možemo da uhvatimo neko jaje. Šta misliš? Da. Da. Da krenemo mi ipak tamo gdje smo pošli. U naš grad nauke i industrije. Mama, ovdje piše da jedna kokoška živi 10 godina. 10 godina, Tarice. A znaš šta još piše? Ne. Da nam ona da 250 jaja za jednu godinu. Jel ti znaš koliko je 250 jaja? Ne. Ajdemo sada, krenemo našim putem. Ajde, kreni. Koki izgleda ti nisu baš zanimljive, jel da? Da. Tumbe, tulumbe, tulumbe. Tumbe, tulumbe, tumbe, tulumbe. Počinjemo sa vodenim igrama. Drugari, naša Tarica obožava vodene igre. Iako na kraju završimo mokri, zaista su zabavne. Bravo! Ajde, Tara! Si videla? Da, probaj opet! Da vidimo da li će Tara uspjeti da održi ovu loptu u vazduhu uz pomoć ovog mlaza. Da li ćemo biti potpuno mokri kad završimo, a Tarice? Ajde, Tara, ajde, Tara! Au! Mislim da je vrijeme da menjamo vodenu igru. Idemo na sljedeću. A ovdje lansiramo lopticu. Za malo! Gdje će ide? Treba da se popne skroz gore uz pomoć mlaza i da uđe unutra. Ajde, probaj opet. Za malo! Bravo! Tara bi mogla ceo dan da se igra ovdje, drugari, ali nažalost moramo da napustimo naše vodene igrice i da krenemo dalje. Drugari, ovo su mravi. Vidite koliko su porasli i zato što su puno ručkali. Misliš, Tara? Da. Ogromni su. Tara, nemoj da te ugrizu! Drugari, došao je trenutak da upoznamo fantastični život mrava. Kako žive mravi, kako izgledaju njihovi tuneli i još svašta nešto. Šta li je ovo? Da li je ovo jedan akvarijum sa mravima? Džinovski mrav! A ne, to je neka devojčica. Čiribu, čiriba, Tarice, stvori se! Evo je Tarica! Videla sam mravu. Pravi su. Mislim da ću morati da idem po ovo dete. Nemam drugog izbora. Moram pronaći moju Taricu ovim tunelima. Tara, gde si? Tara! Tara, Molim. ovako izgleda život mrava. Znaš? Ovo gledajmo zid. Mama, dođi. Šta ima? Mi smo dva mrava, Tara.
I ovo nam pokazuje kako mravi kopaju duboko ispod zemlje, Tarice. Pogledaj kako prave put svoj. Da, a ovako izgledaju njihovi tuneli. Baš interesantno. Tara, I ovde? šta je to tu? Šta je to tu, Tara? Dođi da I tu su mravi. Tara, ja upravo živimo život dva mrava. Mislim da je ipak vreme da se vratimo u ljudski oblik i da prestanemo da glumimo mrave. A Tarice, vreme je da snimamo novi film. Tara u kolima. Tara, ti voziš kola? A sada je vreme da Tara opet stane iza kamere i da snima film. Sada ima jednog super glumca, ovog malog dečaka koji pravi razne kerefeke dok ga Tara snima. Smešan je ovaj Tarin glumac, mislim da je rođen da snima neke komedije. A pogledajte samo ovu scenografiju kako je dobro odrađena. Još samo da se ovi glumci i ovaj kamerman uozbilje i možda i ispadne neki dobar film. Hajde Tara, uozbiljite se malo i lijepo snimite taj film. Mislim da se ovaj dečak neće baš uozbiljiti. On ne prestaje da se glupira. A sada je vreme da vidimo da li Tara može da proizvede struju. Tara, izazvala si struju! Drugari, nećete verovati, ali na našem putu smo naleteli i na neke ogromne akvarijume sa ribama. Vidite ih samo. Došli smo, Tarice, do jedne ogromne ribe. Kolika je? Wow! vidi. Tara, Molim. kako ćemo da nazovemo ovu ribu? Riboko. Kako? Riboko. Riboko. Vidite, drugari, kako su Mama velike. dođi. Mama dođi. Gde idemo, Tarice? Gde nas vodiš? Evo, ovde možemo lepo da vidimo ovu veliku ribu. Tara, A ovde mama. a tu je, ima tu Dođi ribu. da vidi. Vidi one male. Mama, vidi školjku tamo. Teško. Jo, što je lepa školjka, da. Moramo da pitamo tatu, sigurno sam da on zna koja je ovo vrsta ribe. Ja ne Ajde, znam. još. Idemo dalje. Ćao, čao. Gde si, gospođice? Tara, ja mislim da je ova riba devojčica. Pogledaj samo, Tara. Tara je nestala. Ja misliš da je ovo devojčica? Vidi joj okice. Da, da može. Mama, Pa pogledajte samo ovo. Naranđastu, kako je čudna. Baš je mama, što tako pala? Nije pala, ona se samo spustila i samo da odmori. Videla da je ti gledaš. I za sam kraj naše posete nam je ostalo, drugari, da vidimo kućicu sa leptirima. Kao što vidite, Tara je ušla sama u ovaj staklenik, a ja sam ostala napolju da je čekam. I ona je oduševljena. Videla je neke zaista prelepe leptire, a ja ni nisam. Hvala što ste gledali naš novi video. Vidimo se opet, čao. Ne zaboravite like i subscribe. Ćao.